Inggih inuni Rita kalan makolomide biasa diwati marot ni hurip niru painganan punika sampun permanan ilang hidup niru saat maka sampun melecah kapikayon antuk itu siang mawak awas raga kawiyakian ide mepangayang sakewanten wantah merupa gungan kewanten hati tumuti nare suarang luru rian tokoh kayunan ide sampun pacang miringan ide sang Prabu Salya mayuda maga betul sane mangkin sampun kapireng ratran sedan ide sang Prabu Salya rieneng aniru hormaning sampun presiden kapireng antuk itu karanan niron wawang pejang oni kemawinan ide mepikayun mangde digelis luwe radio dulureng surelayu walu mangde gegelisan masarengan mererok suwarga kiraan tangang wahi direh makrem denen tanpa camubahan ripari dadap pacak nuak punika antuk ning manulu riantuk wenten sane ngaturang ayah keturunan nemi tan nirang lilir inggih punika sane ngawinangan sane mangkin lilin dereng kayuan amahayu lung sureng tapi saha ngemecikan wastrane punika sane teles Ramawartanin baranir rambut idane megambahan nenten kerengayan antuk itu amin teh tumutun mareng rananggan saat makan mas pacang ngiringan nyujur ke Tegal payudan
inggih krisetan mari setate kagamel kanggen punika nyamput peremanan apupule meneh lawan seneng mangga sida masikian ring pungkur sareng rapi engkan mangkat mahawan ratan nile samadres kalau punika memargai ngelingin kereta sane becak nyanyi sakadi kebecatan an kadisaran taning mana mangga sirauh rengsang saning rubetin pekainan wantah ide sang Prabu saya